මට මෙහෙම වෙලා මදි. තමන්ගේ උන් කියලා මගේ උන්ව කරදගත්ත වැඩි. මට නම් ඇත්තටම හොඳ වැඩි. අම්මා මට නම් හොඳ වැඩි. සහෝදරේ සහෝදරේ කියලා උඩදාන් හිටියනේ. දැන් හරි. මට හරි සන්තෝෂයි. මොරු. இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நடை போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா ආයි නම් මගෙන් කියලා වතුරු ගුරක් දෙන්නේ නෑ මම නම් උන්ට. මපා. இந்த நடை போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அசத்தி போடு கண்ணால இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையால අපේ ගෑනි කියනදේ මට අහන්ඩ තිබ්බේ මගේ මෝඩකමනි මෝඩකමට බෙහෙත් නෑනීති දැන් හරි இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நடை போதுமா இன்னும்